Zihlanganiselwe kinomakhiwo owubonako ababeka indaba bamalimi wonke bagobile benzela bona uzifumane ngelimi lakho nanzi ezithutshileko. The fact that Lieutenant General Mkhwanazi made the allegations does not make us ready to start hearing evidence immediately. Yithomile ngomsebenzi wayo ekomishini ephenya izwangobatsho ukuthi iinkhulu zamapholisa zifaka izandla zazo emaphenyweni enziwa amapolisa. Our liberation movements are under siege from within and without. Inhlangano zepolitiki ezalwela ichaphuluko eAfrika zithi kwanje siyayitshatshululwe ngokupheleleko inarhakazi yeAfrika. Ihlangano iSoil of Africa Movement isikimise umtshakalo eMamelodi ePitori ifuna abantu baqatshwe kwa-N4 Gateway Industrial Park. Zihlanganiselwe etafuleni lendaba zesiNdebele kwa-SABC hlalela eduze uzesatshisa ngoThulani Bongwe. Usihlalo wekomishini yezomthetho eyokuphenya izwangobatsho uqatshelwa kwehlelo lezomthetho uthi ithomile ukusebenza. Ijaji uMbuyiseli Madlanga uthi ihlangana nomsebenzi abazowenza kuphenya ibutho lamapholisa, iphiko lezokutshutshiswa komphakathi kunye namaziko amathathu amapholisa wendlela eGauteng. Usihlalo wekomishini yezomthetho eyokuphenya izwangobatsho uqatshelwa kwehlelo lezomthetho uthi ithomile ukusebenza. Ijaji uMbuyiseli Madlanga uthi ihlangana nomsebenzi abazowenza kuphenya ibutho lamapholisa, iphiko lezokutshutshiswa komphakathi kunye namaziko amathathu amapholisa wendlela eGauteng. To be specific, our first consultation with a witness is imminent. That consultation will help inform what further information the Commission must follow up on. We are mindful of the fact that South Africa is eager to see the first witness in the witness stand. We too are keen to see that happen and are acting with the necessary expedition to see it happen. That said, the fact that Lieutenant General Mkhwanazi made the allegations does not make us ready to start hearing evidence immediately. There must, as I said, first be consultations and assessment of the information we gather, and again, as I said, a follow-up for buttressing the information gathered should that be necessary. This may entail further consultations. We assure South Africans that we are treating the matter with the urgency that it deserves, and that the Commission hearings will commence as soon as the necessary initial steps to bring us to that stage have been finalized. Inhlangano zepolitiki ezalwela ikululeko eSouth Africa inarhakazi yeAfrika zizimisele ukuragela phambili nesigaba esilandelako sokuchaphulula inarhakazi le. Abaholaba bathi ukuthuthukiswa komnotho kufanele kube ngezinye zezinto ezibekelwa phambili ukube ngakelinye ihlangothi kuvikelwa inzuzo eyenziwe eminyakeni edluleko. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uhlanganyele nabaholi benhlangano zamazwe ahlukahlukeneko ekubalwa hlangana beFrelimo yeMozambique, iSWAPO yeNamibia kunye neZANU-PF yeZimbabwe. Our liberation movements are under siege from within and without. Most of our movements are having to contend with declining electoral support, shifting demographics, frustrated young people in our various countries, economic inequality, and foreign interference. Lesi sikhathi sokwakha ngobutsha njengombana inhlangano zepolitiki ezalwela ikululeko zilwisana neentshijilo eziningi eziqalene nazo. Umengameli uCyril Ramaphosa uthi inhlangano zepolitiki
zinomsebenzi omkhulu ekufanele ziwenze. Umholi weNamibia ongumengameli wokuthoma wengubo elizweni lela uvumelana ngalizwi linye noRamaphosa. The outcomes of most of our recent elections in our respective countries are a clear warnings that should not be taken very lightly. Inhlangano zepolitiki ezalwela ikululeko zithi ukuthuthukiswa komnotho kufanele kuqalelelwe khulu ukwenzela ukuchugulula ubujamo bempilo yabantu emazweni ahlukahlukeneko. The assignment before us, comrades, that of protecting our rich liberation legacy while pursuing shared prosperity of our peoples is dependent on stability and security in our countries and the region at large. Ubujamo beGaza nabo bube indaba nkulu embizweni le njengombana abaholi bafuna kuphele ipi yakhona eyindaba mraro sikhuluma nje. We are particularly horrified by the deliberate starvation of the people of Gaza. We call on the State of Israel to allow food and essential aid to be allowed in and to be distributed amongst the starving Palestinians. Nakusenjalo inhlangano lezi zizibophelele ngobutsha ekulwisaneni nobukhohlakali, ukuqeda ibandlululo hlangana nokhunye, ukugandelela indaba yokufaka kwabomma engikhundleni kunye nokuvikela ikululeko eyalwelwa kabuhlungu emazweni ahlukahlukeneko. Umholi we-Action SA yeParlamente u-Adol Tolip umangalele umphenyi wezesayensi uPaul O'Sullivan ngamacala obulelesi. Lokhu kuhlotshaniswa nemlandelande emlayezo uTolip ayithatha njengeyokuthuselwa nokukhandela ukusebenza kwekomiti ethunywe iParlamente. uTolip uvula amacala obulelesi esiteshini samapholisa eKapa namhlanje ekuseni. Uthi uziva ehoriswa ngo-O'Sullivan kwaye uthi londo iyamthintela kuba enze umsebenzi wakhe njengelungu laseParlamente. He says, I've been looking at your misinformed attacks on me on social media because someone forwarded them to me. You're clearly an arrogant fool that doesn't have a clue what's going on. Mkhwanazi is one of the biggest criminals that ever wore police uniform. His crimes, when they are finally exposed, will shock the nation. Best part is, unlike you who are in receipt of my taxpayer rands, I don't get a single cent. Then he said, you attack me personally on social media as if you are Mkhwanazi's right-hand man, which means that you must be supporting his criminal conduct. Either that or you are far too stupid to know a criminal when you see one. And he goes on, he calls me a criminal. uTolip uthi uza kuqhubeka esenza umsebenzi wakhe njengelungu laseParlamente. I'm not a criminal, and all I was doing as a public representative, member of parliament, is calling for the allegations, both his and Mkhwanazi's, to be investigated. uO'Sullivan uyaziphika izitsholo zikaTolip edlulisa isithi naye uza kummangalela phansi kwezitsholo zokuphazamisana nengalo yomthetho. Kusenjalo, i-Action SA ithi isiphakamiso salombutho womthetho oyilwayo ofuna ukuphelisa izihlalo zabasekela mphathiswa sisaqhuba. We're not just doing it because we don't like deputy ministers. One, we can't afford it. Lo mthetho uyilwayo ukhutshiwe ukuba afune uluvo lwabantu. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eKapa. Nasibuya entolo. Ba bang mo ga mashilo ba rometse ke badimo ka gore ba nreetswe batho ba file maina a bokoko a bona ba bagolo ba ba hlokofetseng kgale. Bekukuhle nakubuya bendazana engomeni yakwamashilo. Abomma bakhuthaza ukuthi isiko aliphethwe kusesenesikhathi ukuthi kungaliyeka enye inkambiso yesintu. Indaba zisekhona lapha mbukeli kanina zikuphundileko uyazithola kamnandi khulu ku SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Ihlangano iSoil of Africa Movement beyichagala eMamelodi ehlagwini yePitori ifuna abantu bafumane imisebenzi njengoba imbalobalo zabangasebenziko ziphezulu.
ngaka. Abachakali basola ikhampani N4 Gateway Industrial Park kokubekela phambili amaphandla ngasisemthethweni kunezakhamuzi zekhethwapha. Ngaphambi kokuthi banikele N4 Gateway Industrial Park incwadaweni lilo, abachakali baqinisekise bona izinkolo ezijamathi endleleni. Inkulungwana zezakhamuzi eMamelodi zichagalele Industrial Park ukuyokufuna amathuba omsebenzi. Bathi bathonyekile ngenkampani eziqashwe ngobukirikitshani. Bathi inkampani lezi zibekela phambili abantu bangaphandle kunebekhaya. Abachakali bathi sekuminyaka bangasebenzi begodwa bafuna ukuqashwa. Mina ngifuna umsebenzi ezitala sihlele ekhaya. Sebenzi sibaningi. Yabona ikonomi yamanje yadura. Funa imali. Masihleli singanamali impilo ayibe right. Siya stressa, sigcina senza izinto ezisnacks. Dala sifuna umsebenzi sisi. And dala sihlupheka ukusebenza abantu mangaphandle and banganamaphepha. I-Soil of Africa Civic Movement itabathoma ukukhulumisana nabaphathi bamabhizinisi we-N4 Gateway Industrial Park. Usihlalo wehlangano uBongane Ramonja uzwakalisa ithemba lokuthi umjagalo lo uzokulethela ilutsha amathuba omsebenzi. They believe all the companies studied around Mamelodi Nelmafiasi ne tshepa gore santse ba employ batho ba 45 to 70%, and really me hona mora tseba gore ka mo N4 Gateway azanga ba employ batho bao. We can tell you for free gore batho ba employiwa. Umjameli Industrial Park wamukela incwadi enililo wathembisa ukusebenzisana nehlangano le khulukhulu endabeni ephathelene namathuba omsebenzi. I think the actual numbers is about 4,500 that we employ, of which 4% is non-resident South Africans, but they have got the correct papers. I can promise you, anybody here, if you know of anybody that doesn't have papers, let them try and go through the gate. They will not be able to go through the gate. Ihlangano leyinikela abaphathi be-N4 Gateway ama-iri ama-72 ukuthi baphendule indilo zabo. Nange kungabi nependulo esikhathini babanikele sona, bazokubuya barage ngomjagalo. Nguthwiliselwe ilanga langelesihlanu ukulalelwa kwesahlulelo sebheli endoda esolwa ngokubulala unkosikazi wayo obeka nguDokotela uNondumiso Nkosi. Umsolwa bekavele ekhotho kaMagistrata weNelspruit namhlanje. Uvele ekhotho osolwa ngokubulala unkosikazi wakhe. Umsolwa wabotshwa ngemva kwenyanga ezibunane ngemva kokubulawa kwakamkakhe uDr Nkosi. Bekwe lelinye icala lokuqhinga lokubulala. Kodwa njengoba sebaqedzile lokuxoxisana ne-defense ne-prosecutor sesibuke i-magistrate or i-justice on Friday ngeti-1 ukuthi isiniketa ini iyamnika leyo bail or not, and lapho sibuke kakhulu bulungiswa. Ngaphandle kwekhotho bebachagala abalingani nabangani bakaDr Nkosi bafuna ukuthi umsolo adinywe ibail. Sijabule kakhulu konke lesime kuko manje ukuthi sithandazela ukuthi angaphumi nangumsolwa ahlale khona lephakathi ngoba sonke simphakathi sibangani simndeni kuyabonakala ukuthi sitoba sengotini lekhulu make aphume. Siyafisa ukuthi ngalesihlanu mhla ka1 uma magistrate akhipha isinqumo sakhe akikhiphe isinqumo sokuthi akayitholi ibail uyaqhubeka yohlala ejele. Ikhotho izobona umsolwa beka ukuthola imali engaphezulu kwe-1.5 million rand insurance. Amapolisa asafunana nomunye umsolwa ekuthiwa khabakhona nakubulawa uNkosi. Zembombela endaweni yeMakhumsheni engaphandle kweMnqanduli eMpumalanga Kapa kubulewe utitshere ongumma. Kuthiwa batsho utitshere lo bekakhamba namasokana amabili wona ke akhange alimale. Ubulewe njalo asendleleni aya esikolweni afundisa kiso. Utitshere obuleweko lo ubuye abe mfundisi esondweni lendawo. Umndeni wakhe nabanye abotitshere basathukiwe nanje. Uthi umntanami kumefonini tata uDabs udutshulwe. Ndithi mina hayibo ndoda udutshulwe xa bekutheni uphi ngoku. Ngathi tata uDabs uswelekile. Sidandatheke kakhulu. Iyayixheleka into yokusweleka kotisara ngolhlobo. Kungakhange kube kudala bokusweleka kotisara abanye ngengozi yemoto. Kuvele sisithwakumbe ngoku. Kubika kubhlungu kakhulu. Kuzwakandile umukhwa wokubulawa kwabotitshere khulukhulu endaweni ezisemakhaya. Noma beziphangelela kusasa eyokufundisa abantwana bethu eyobahlohla benza abantu ehamba nabanye abaselula abangasemvevenini. Amakholwa athukwe kangako nawo.
Sikhathazeke kakhulu kangangoba kude kube ngoku nje sishiyene ezo zidudu singazityanga ngenxa yesisehlo sibhlungu kangaka. Amapholisa abawe bonke abanelwazi bona beze ngaphambili. Iphenyo lisaraga. Ukuphetha isiko lekhenu kunye nokuphethela isiphiwo sabezimu zizinto ezimbili ezikhamisanako. Yeke na ungaphethi isikhenu kubabudisi bonyana izinto zakho zabezimu zikhanye. Ngutsho umma okhupha ingoma yabodade yabapeli kwaMashilo, umma uAgnes Mashilo. Umma uMashilo ukhulume lokhu ngesikhathi kugoduka abentazana ebebawele engomeni yabapeli elithuli kwaMhlanga eMpumalanga. Bandazana abavele endaweni ngendawo sekubalwa nabavele emalokishini abe bazokuphetha isiko lesipedeli lokukhuliswa komntwana omndazana. Uma uMashilo uthi isiko lekaDeneli liqhakatheke khulu ngombana kabaningi abangakaliphethi kenzeka libavalela amathuba endweni eziningi njengalabo abathiyelelweko nabanezipho zobungoma namkha zobunyanga nabangakaphethi isikweni mengele ekhabo izipho zabo ziyachiphirika. Bangmoga Mashilo ba rometse ke badimo ka gore ba nreetswe batho ba file maina a bokoko a bona ba bagolo ba ba hlokofetseng kgale so bokoko a bona ba kgono ba fa merwalo ya bona go ba dimpho tse ba nyakang go ba fa tsona ba se ba phetha segaga bo bona ba re bona maina a bona ga a fiwe mathumasha. Ingoma isikhethu mayingabe kukufikela uzoyinyaza uyinyefule kodwa bafika bezimu uzobona ukuthi ibaluleke kangangani. Banye bathi amasiko afana naleli ayasiza ekuphunguleni ukubasidisi kwamahlawana nokubakhawulisa ukuhamla kakhulu. You think belabo right because mafelelong a letšatši re tlo enda ba re sena setšhaba se e leng gore se na le maikarabelo. A e gona ntho ya gore koma e gona le bokhokho ba rena ba dirile koma. Thina sibaka uwane Mamelodi so ubabazala wethu uyesiletha la engomeni le ngoma siyazi ngabe lapha la Sandele khona. Yeah, mayithina sibomakoti awasizile la enesithandile lengoma hayi nabethu abantwana sizobaletha khona la. Bazwakalisa ithaba bentazana abasanda ukugoduka. Lokho aba doctor lokho aba pilot culture tshwanetse iphethe hayi bereke ka career. Enza electrical engineering eMiddelburg College. So ngizokadvise laba abangafuna ukwenza amaculture ukuthi iculture ibaluleke kakhulu siqhubeke ngayo siye phambili. Thabe khulu bonyana ukuthi ngizile la kwaMashilo ngazokudobha lami lobuharibe nengiyaziqhenya ngami namhlanje. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka eluthuli eMpumalanga. Ekhasini lethu leFacebook sibuze ngendaba yokuthi na uphetha isiko lakho nabezimbekhenu bayakubona bezikhanye nezinto zakho. Asizwe umbono wakho mbukeli. Mangaphethe umntwana uzothola agula kushona amalwethi amaningi. Kubaluleke kakhulu nyani umsasazi ukuthathela ingqalelo kwamasiko enziwe kakuhle uyeke lento yokugqithisana kunini. Yebo kona kunomthelelo omubi kabi because uthe lungisa ngapha kungalungi endaweni yoko kusike kube wese abokhokho bakho badlule emasikweni nawe kuhle ukuthi uyogcina bona amasiko. Thina abantu abamnyama sibelieve esikweni lwethu liyaziberekela mhathi ngoba wena wayijika wathi mina ngibelieve esikweni eliso mina ngikhamba ngenye indlela ziyokubopha phambili ukuthi ukholelwa kuphi ngoba umuntu awumthatheli inqumo awumkhetheli. Umbono ngeumbukeli SABC ayizokuthwaswa umlando wokuziphendulela kombono umbukeli. Kezimali iranda lehlile nalinganiswa nezinye imali ezinkulu. Banyana ilindeleke ukufika ekhethu lapha ngengikhathi ze-hour lobunane ebusuku nje njengoba ibuya eMorocco emidlalweni webhigiri ye-AFCON. Isichema sika-Desiree Ellis sekufanele sizilungiselele iphaliswano leli ngomnyaka ozako.
Ngilotshisa ekhaya ngomvulo entambama siyakucalela njalo ubujamo bezulu sibona-ke ngapha nge-Northern Cape nawutshinga lapha endaweni ezisehlagwini netshingalanga yesifunda sibona amathutshana wezulu nge-30% kuthi kezinye indawo livulile kanti-ke zinkomba zomoya lezo zibonako lapha ubona khona-ke ngakuvale ngamafuvele kunjalo esifundeni sangapha-ke nge-Gauteng eMahikeng nalapha-ke e-Upington sibona kuvale ngamafu kusasa amathuba lawo wezulu angenelela khulu isifunda sangaleke ngehlagwini yangale ngekapa kancancazana-ke nangaleke ngetshingala Kapa-ke kodwa kezinye indawo kuvulile siyakusuduka bona uboneke kuthanjana amazinga okushisa sithoma ngesifunda seGauteng kumakhaza imini yonke khulukhulu-ke eSprings abantu abambathe bafuthumele isifunda sangaleke ngeLimpopo kumakhaza endaweni zabo Phulukwane nalapha eMkopane kanti-ke ePhalaburwa neMusina nalapha eLiphalale sibona kupholile ngemva kwamadini ebusuku nekuseni kodwa nakumakhaza impumalanga nayo imakhaza pheze imini yonke khulukhulu-ke lapha Ina Emelo ngapho ngabo Middelburg Malahleni Mhlanga kwaGafontein kumakhaza isikhukhuza yaphola ngemva kwamadina nge-23 KwaZulu Natal bonakala ipholile ke endaweni eziningi ngemva kwamadina kodwa nebusuku nekuseni nakhona indawo zonke zimakhaza iPumalanga Kapa-ke le ebonakala ifuthumele bomthatha lapha eqonqe nalapha endaweni zabo Gqeberha kodwa nebusuku nekuseni nakhona ke kumakhaza endaweni eziningi Tshingilanga Kapa nayo ifuthumele ngemva kwamadina noma ithoma ngokuthi iphole kezinye indawo kezinye ke kumakhaza ebusuku nekuseni ngale ngehlagwini Kapa sibona-ke liyaphola kubo Upington ngemva kwamadina iSpringbok sona-ke neCalvin yazifuthumele lapha eSutherland kumakhaza imini yonke nekuseni kulala kuvuke kumakhaza neFreystata imakhaza imini yonke abantu bambathe bafuthumele bakile sasifunda kanti-ke lapha-ke eNorth West kokugqina sibona-ke ngemva kwamadina nayo-ke ibonakala isase makhaza khulukhulu-ke ekuseni nebusuku abantu abambathe bafuthumele kusesesebusika asibonani kodwa ngesikhathi esilandelako Dido. Kusasa zikhona indaba ngesikhathi esifanako ngeSwati ngesimbi ekhomba nje ngezesizulu. Ngikukhobongile.